Zato je važna i ta limonada. Zato ja pozivam žene da dođu, jer smo zajedno jači, zajedno se možemo izboriti za neka svoja prava, za neki možda novi lijek koji je na listi. Znači s našom borbom on može doći neki lijek koji je jako skup, onda oni kažu to se ne može zato što je taj lijek skup. A samo s našom borbom i samo kad je puno žena na okupu, mi možemo izboriti svoja prava. Gdje vas naši brođani, naši gledatelji mogu pronaći? Mi smo sad locirani u tome Bakarča broj 1, to je bivši Podunje Pinoće. Znači svaka prva srijeda u mjesecu u 18 sati naš sastanak. Zato ja pozivam žene da dođu, da nam se pridruže, jer zajedno ćemo se boriti, zajedno smo jači. Hvala lijepo na razgovoru i želim vam naravno sreću u vašoj borbi, u vašim ciljima. Hvala i vama. Evo, dragi gledatelji, razgovorili smo sa gospođom Silvanom Begović iz udruge NADA. Imamo jako malo vremena, nećemo ga gubiti. Idemo dalje sa našom emisijom.